Жана дагы Бахаудун Накшбанди алейхирахманын тарикаттарынын дагы бир башка тарикаттарга болгон өзгөчөлүктөрүнөн дагы бирөөсүн айтсак, Бахаудун Накшбанди алейхирахманын тарикатында зикирлерди мүмкүн болушунча махфи кылууга буйруйт. Мисалы аят калимаян бар: "Фастаизи билла уд'у ила роббикум хуфият тадарруа ва хуфия." Роббиңерге дуа кылгыла, тазарру кылып, жана махфи кылып дейт. Махфи, жашыруун кылып. Пайгамбар алейхисаламдын хадистери бар. Садакату сир тафдулу ала садакатил алания кафадли фадлу салатил лайл ала салатин нахар кафадли садакати сир ала садакатил алания дейт. Пайгамбар алейхисалам хадистеринде түндөсү окулунган, эл көрбөгөн учурунда окулунган намаз, элге көргөзүп окулунган намаздан караганда артыкчылыгы жашыруун берген садаканын ашкер берген садакандан болгон артыкчылыгы кандай болсо ошондой деңгээлде дейт. Башка бир хадистерди айтсак, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бул машхур хадис келет. Инна аввалан нас юқда яумал қияма рожулун исташхада фаутия фааррафаху ниъматаху. Кыямат кайым болгондо дейт, кээ-бир инсандарды алып келет экен кыяматтачы. Кээ-бир инсандарды алып келет, ал инсандар Аллах жолуна Аллахтын калимасыны элдерге жайылтуу максатында шейит болгон инсандар. Аларды алып келип, алардан сурайт: "Сен эмне амал кылдың?" десе, ал айтат: "Я Роббим, мен сенин разылыгың үчүн сени разы кылам деп Аллах жолунда шейит болдум" дейт. Анда Кудай Таала тараптан жар салынат: "Жок, сен менин разылыгым үчүн эмес, сен эл мени батыр деп айтсын, эл мени шейит деп айтсын" деп, ошол максатта сен шейит болгонсуң. Ошол максатта сен эмне кылгансың? Аллах жолуна жихадка чыккансың дейт. Аны алып барып тозок оргуткула дейт. Периштелер аны алып барат дагы бети менен сүйрөп алып барып тозок оргутушат. Дагы бир инсандарды алып келет, алар хафизул Кур'ан, Кур'ан жатташкан эле. Кур'анды толук жаттаган эле. Алардан сурайт Кудай Таала: "Силер эмне амал кылдыңар?" Алар дагы айтат: "Биз сенин разылыгың үчүн сенин каламың болгон, сенин сөзүң болгон Кур'ан-ы Каримди жаттадык" дейт. Анда айтат Кудай Таала тараптан: "Жок, силер менин разылыгым үчүн эмес, балким Кур'анды жаттадыңар, элдер мени кары десин. Элдер мени Кур'ан жаттаган десин. Элдер мени тирик Кур'ан десин. Же ошол сыяктуу бир ниеттер менен, дүйнөви ниеттер менен Кур'анды жаттагансыңар. Алып барып булар да тозок оргуткула" дейт. Аларды дагы алып барып тозок оргутушат. Үчүнчү, илим алып, элдерге илим тараткан инсандарды алып келет. Алардан сурайт: "Эмне амал кылдыңар?" Алар дагы ушул сөздү айтат: "Биз сенин разылыгың үчүн илим алдык, элдерге илим тараттык" дейт. Анда кайра буларга да айтат: "Жок, силер менин разылыгым үчүн эмес, балким элдер алым десин, элдер бул молда экен десин, элдер бул дамыл экен десин" деп илим алгансыңар. Алып барып буларды дагы тозок оргутула деп, аларды дагы тозок оргутат. Бул хадистин мааниси элдерди рыядан, элдерди эл көрсүндөн сактануу максатында келген хадис. Bir amal kıla turgan bolsok, ошол амалда качан ошол амалыбызда хулус болсо, хулус деп туруп, ошол амалыбыз калыс жүрөктөн Аллах разылыгы үчүн болсо, иншаллах ошол амалдарыбыз кабыл болот. А эгер ошол амалда рыя аралашса, эл көрсүн аралашса, үжүп аралашса, эл билсин аралашса, анда ал амалдын кабыл болушу өтө узак болот, кабыл болушу өтө кыйын болот. Ошон үчүн бул Бахаудун Накшбанди рахматулла алейх көбүнчө басым жасаган нерсеси ушул экен: зикирди дагы, ибадатты дагы колдон келишинче махфи кылууга басым жасайт. Колдон келишинче эл билсинден узак болууга аракет кылат. Колдон келишинче эл көрсүндөн узак болууга аракет кылат. Биз азыр түшүнүп калганбыз. Суфилер, tasavvufçular dese, жанагы YouTube'га жазсаңыздар бардыңыздар, чыгарат. Суфилер же суфизм деп туруп, суфилерди жамандап, тарикатчыларды жамандап туруп, жанагындай селде кийип алып, айланта секириңдеп жүгүрүп жүргөндөрдүн, же ошол сыяктуу музыка сыяктуу нерселерди неме кылып алгандардын видеолорун киргизип туруп, сиз менен бизди, суфилерди бизге жаман көргөзүп, тарикатчыларды бизге жаман көргөзүп атат интернет тармагы.
Жоқ, андай emez. Бұл нәрсені толық білейлі. Tasavvuf ahlini buğa çeyin dağın bir 3-4 cuma aldın dağın tarikatçılar jönünde bir cuma bayan ötkönbüz sizler menen. Munda dağın aytalı. Бұл tarikatçılardı anday dep düşünböylü. Ayrıkça mına uşul Orta Asya'dagı siz menen bizdin atalarыбыз karmanıp kelip atkan, çoң atalarыбыз karmanıp kelip atkan Nakşibandi tarikatı ayrıkça uşul tarikat anday el körsünden uzak, anday sekiringdep zikir kılgandan uzak, anday biylerden uzak. Bizdin uşul Orta Asya'nın karmanıp kelip atkan tasavvuf, Orta Asya'nın karmanıp kelip atkan Nakşibandi tarikatında zikirlerden bardığı mahfi olur. Zikirlerden bardığı jaşuruun bulur. Kılıvatkan amalındı el bilsinden uzak kıl deydi. Kılıvatkan amalın el körsünden uzak bolsun deydi. Oşun için sufizm degendele bardık sufilerge bir jaman attı kılıp, alarga bir jaman sözdördü, süйлöштөн kiçine oğlak bolsak öte jakşı olur. Dağın Bahauddin Nakşibandi rahmatullah aleyhin dağın bir özgeçölüktörünün Bahauddin Nakşibandi rahmatullah aleyh ayrıkça tarikatında dağın özünün karmangan tarikatçı muritlerine dağın şakirtlerine dağın buyrugan nersesi özü amal kılgan nerse dağın uşul ele tamakta jevatkanda tamaktın adaldığına öte köngül burat ele. Nakşibandi rahmatullah aleyhin tarikatın karmanan degendir uşul nasihatına öte köngül buruş gerek. Uşul nasihatını kulaklarına kümüş sırga kılıp takıp alış gerek. Bul Bahauddin Nakşibandi rahmatullah aleyhke bir günü bir şakirti kelet dağın, ustaz men aldındары namaz okkanda namazdan rahat alat elem deydi. Namaz okkanda jürögüm rahattan at ele deydi. Birok hazır namaz oksam namazımda rahat kalbay kaldı. Namaz oksam oyum telefonda, oyun başkada, oyun köçöde, oyun bir başka nerselerde olup atat. Azı bizdeki telefonda olup kalgan. Bizdeki dünyada olup kalgan. Anan oşol mezgilde Bahauddin Nakşibandi rahmatullah aleyh tat, sen jevatkan tamağındı bir oylanıp körçü, kanday tamak jedin ele deydi. Usta bayağı şakirti oylanıp olturat, biraz oylanıp oltursa çındığında tamak bışırıp atkandağı tamaka jakkan otun bir önlük eken. Suravastan alıp otundu jagıp koygan eken. Oşol sebepten janağı insandın namazında ihlas, namazında huzur kalbay kalgan eken. Oşol siyaktı Bahauddin Nakşibandi rahmatullah aleyh jevatkan tamaka öte köngül burgan. Jevatkan tamaktın adal ekendigine öte köngül burgan. Peygamber aleyhissalamdın hadisleri yan var. Al halalu beyyinun vel haramu beyyinun ve beynehuma müştebihat deydi. Bu adal nerseler açık. Sebep Kur'an'da da hadiste de mına nerseler adal deb aytıp koygan. Aram nerseler kaysi ekendigi bul dağın açık. Bismillah deb soyulunbagan nerse aram. Arak başkalar aram. Çoşko aram. Jana başka uşul siyaktı. Aram nerseleri dağın açık. Birok oşol aram menen adaldın ortasında bir şubhalu, bir gümöndüğü nerseler var deydi Peygamber aleyhisselam. Oşol ekon ortasında bir gümöndüğü nerseler var. Kim oşol gümöndüğü nerselerge düşüp kalsa, oşol gümöndüğü nerselerge arlaşıp kalsa, anda al insan aramga arlaşıp kalıptır. Kim oşol gümöndüğü nerselerden saktansa, anda oşol insan aramda saktanıptır deydi. Oşol siyaktı siz menen biz dağın jevatkan tamaklarımızda inşallah adaldar anık, aramdar anık. Birok ortadağı gümöndörgö dağın köngül buraylı. Bul dağın Bahauddin Nakşibandi rahmatullah aleyhin tarikatının bir özgeçölüktöründen eken. Jevatkan tamağındın gümöndüğü emes ekendigine köngül bur. Ayrıkça köp aytıltat. Mına uşul köp bilebиз. İnternet şeyh dep koyuyorsa Google şeyhi жазсаңыздар ham çıgat. Mına jevatkan tamaklarınızdardağı janağı droj degen nerse var. Oşol drojdun ziyandуулугун жазсаңыз öte köp ziyandarını çıkarıp beredi. Jevatkan navayınanga başka nanga koşulup jevatkan drojdun ziyanını жазсаңыз öte köp çıgat. Men en ele bir ziyanını aytayın. Drojdun en ele bir çoğ ziyandarından birisi erkekti kuvvatın jogotot. Balalı bolu mümkünçülügün azaytat. Oşol jevatkan drojubuzun ziyanı. Oşol siyaktı gümöndüğü nerselerden uzak boluşka hareket kılaylı. Tamağız ilgeri mına oşul
7-8 yıl aldın tamaklarımızda, nandarımızda tölkü açıtkı menen jeytelek. Özbekçe aytkanda hamır turuş dep koyat. Oşonu Kırgızçada açıtkı dep koyat. Oşol hamır turuş menen, oşol açıtkı menen jeytele ilgiri atalarımız. Oşondoy açıtkıga ötüş gerek tamaklardıçı. Үйde açıtkıdan tamak kıldırış gerek, açıtkıdan nan jasatış gerek. Undardın, kamırlardın bardığını açıtkıga ötközüş gerek. Mına uşul duruş bizdin uluttu jok kılat bilingizler. Uluttun densoluğun jok kılat. Eğer balalı bolu mümkünçülüğü azaygan bolsa al uluttun geleceği jok bulat anda. İlgeri atalarımızda bir adamda eki kelin köyde değil mi? Bir adamdın 11 balası, 10 balası, 12 balası, en keminde 7 balası olçele. Hazır en köy 7 bala. 7 bala daşı eseptelü. 4'ü, 3'ü, 2'ü, kebiri. Hem ne üçün? Cevatkan tamağımızdın gümöndü ekendiginde. Cevatkan tamağımızdın şunday bir gümön neseler, şunday bir ziyanlı neselerden arlaşıp etüsünde boluvatat. Oşon üçün cevatkan tamağımızga dagın köngül buraylı. Cevatkan tamağımız en birinci gümön bolbosun. 100% adal bolsa cengiz gümöndü olbosun. Mına içip atkan içimdiklerimiz yaşlarda energetik degen nersege ötö berilip ketip atat. Bul energetiktin köpçülüğü aram, köpçülüğü. Bardığı demeyim. Köpçülüğü aram. Az bölüğü var aldağın gümön. Anan ziyandуулuğunu alsanız sizin uruğunuzu jok kılat. Tukumunuzu jok kılat biliniz. Coca-Cola, Fanta degen nerselerdi içip otanız. Uzak bolunuzda. Uluttu jok kılıp albaylı. Keleçeğimizde jok kılıp albaylı. Densoluğunuzu jok kılıp albaylı. Uşul siyaktı gümön nerselerden uzak bolsok, oşonda bizden ibadatımızda huzur, ibadatımızda şu huzur bolat eken. İbadatımızda rahat bolat eken. Anan dagın bizde hazır bir nerse olup kaldı da bir nersege alıp durup nol yerine halal degen peçatlı bas koysa boldu. Cevir vatabız. Bu halal eken, bu adal eken depçi. Uşudan dağın kişi ehtiyat bolunuzda. O bardığına le basıp atat. Dan telefonda hem programmalar var eken. Bir nerseni bir produkttan ala turgan bolsak, şunday bir kameraga tara turgan bolsa, adal jaran dep çıkarıp berет eken. Oşol programma menen jök ko internette dagınçı. Araka koyup şunday çıkardılar, halal da arak diyem çıkarıp atat. Siz diningizdi, cevatkan tamağınızdı bir programmaga baylavan. Bir peçatka baylavan cevatkan tamağınızdı. Oşol bir peçat bizdin cevatkan tamağınızdı aram kılbasın. Özünüz karap, özünüz tandap, adal ekenligi 100% bolsa anan jеңiz. Bolbosam jemeğiz. Ayrıkça anan dagın bir nersege eske alayın. Emi ordu kelgende aytpasak bolboyt. Mına uşul cevatkanda ayrıkça mına o grilllerden dagın ihtiyat bolunuzda. Emi tuğra ziyandуулuğuna bir nerse diye albayız. Birok bir nerse soyula turgan tamaktar, etler adal boluştuğu için Bismillahi Allahu Akbar dep soyuluş gerek. Bismillah dep soyulumdagan bolsa anda al et adal bolboyt. Bismillah dep sözsüz soyuluş gerek. Emi koylurdu meyli. Kasaplar inşallah Bismillah dep soyup atat. Uylardı, cılklardı, çoң jandıklardı Bismillah dep soyup atat. Birok mingdegen toğukturdu. Bir übülöde bir toy kılsa 20, 30, 40 toğuk ketetiken, grill ketetiken. Kim soyup berdi alardı Bismillah dep arı bereni? Aparatka ilip altat, aparat menen soyup atat. Biri aytat, aparat Bismillah dep turat eken. Aparattın Bismillah'sı jarawayt. Anı musulman adam Bismillahi Allahu Akbar dep soyuş gerek. Eğer ahli kitap bolgon bolsa jarayt. Bolbosa musulman boluş gerek. Ar birine Bismillah deş gerek. Fikih kitaplardan şunday neseni alıp gelet, şu meseleni alıp gelet. Bir adam deyt, uy soydurup atat deyt. Uy soydurup atıp, kassap soyup atat, kassaptın bıçağını biri karmap durat. Men dagın soygun adam bolup kalayın deyt. Kassaptın bıçağını biri karmap durat, kassap soyup atat. Oşol jerde Bismillah'ını kassap aytıp durup, anın bıçağını koşa karmagan adam Bismillah'ını aytpasa oşol jandık aram bolat deyt kitaplarda. Şunçalı dengelde eski algan. Anan sizin aparatınız, sizin 10 ta toğuk, 100 ta toğuk ap kelgen bolsa, birincisinde Bismillah aytıp koyatken boldu bardığına jara öğretken deyt. Aldağın jarawayt. Ar birine Bismillah aytılış gerek. Oşon üçün mına uşul kirlişka deyüz ne? Şunday bağınday toğuktun putlarını jasap beretken bu. Ehtiyat kılыңızlar. Ayrıkça mına migrasiyada жүрgön mekendeşlerimiz var. Alar dagın ehtiyat bolуңуздар çet jakta.
Жеватқан тамаққа ең бірінші көңіл буруш керек. Мұсылман жеватқан тамағы адал болса, жеватқан тамағы шубха күмөндөрдөн узак болса, ошондо анын ибадаты кабыл болот. Арам тамак курсагына кирген инсандын 40 күнгө чейин ибадаты кабыл болбойт, дуалар кабыл болбойт деген риваяттар бар. 40 күнгө чейин. Ошон үчүн биз дуа кылтабыз, дуаларыбыз кабыл болбойт. Эмне үчүн? Ошол арамдардан этият болойлу, узак болойлу. Halal деп печат уруп койсо эле кете бербейли. Россияда бирөө айтат, бир мусулман адам дейт, bir жерге алып келип туруп, ушул колбасаларды сатып баштады дейт. Halal деген печаты бар эле дейт. Жанында бир орус бар эле дейт. Баягы конкуренция болуп келгенден бери орустун товарлары өтпөй калды, орустун колбасасы өтпөй калды дейт. Анан bir ай өттү, баягы орус зерикти дейт. Анан кийин bir күн карасам, орус дагы барып halal деп печатты уруп келип алыптыр дейт. Печатка ишенбеңиздер. Ол печат сиздин денсаулыгыңызды, сиздин диниңизди, сиздин кирип аткан тамагыңызды бузбасын. Жеп аткан тамагыңызды бузбасын. Halal сигарет, halal bir бала. Коюңуздар ушул нерселерди. Бардык нерсе halal деп эле чыгып кетип атат. Анан дагы бир нерсе, динди жабынычтан этият кылайлы. Мына ушундай тамактарга, көп нерселерге, ушундай бир бизнес кыла турган болсок, дароо динди жабына калып атабыз да. Бисмилла ашканасы деп жазып койгон. Ясин ашканасы. Кирсең 20 жарым жылың ашырат. Жеп аткан тамактары адал барам бу күмөн. Коюңуздар. Жакшынакай эле өзүнүн аты менен атаңыздын атын коюңуз, чоң атаңыздын атын коюңуз. Болбосо итиңиздин атын коюңуз. Эмне кыласыз динди жамынып? Эмне кыласыз динди жамынып туруп акча табып? Коелу ушул нерсени. Динди жамынып, динден акча табып, динди сатып акча тапкандан коелу. Ушул сыяктуу нерселерден олак болойлу. Вактыбыздан болуп калыптыр. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.